Nṋe ndi pfi Tshikovhele, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belron News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belron News. Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana ndi tshi khou vha ḓisela mafhungo. Vhasedzulusi vha ri mashango ane a vha na mbekanyamaitele dzo khwaṱhaho dza kilima a nga ṱavhanya u fhungudza vhubvisa gese. Vho amba izwi kha bammbiri yavho yo anḓadzwaho kha Journal ya Nature Communications. Ngudo Climate Policy Portfolios that Accelerate Emission Reductions yo shumisa data ya vhukati ya ṅwaha wa 2000 na 2022 musi vhasedzulusi vha tshi khou vhambedza ḽifhasi ḽa ṋamusi na vhuimo he ha vha hu si na mbekanyamaitele dza kilima. Vho wana uri ho thivhelwa thani dzi fhiraho biḽioni 3 dza gese pfuḓi nga ṅwaha wa 2022 fhedzi, zwine zwi ṱoḓa u lingana na vhubvisa gese ya ṅwaha muṅwe na muṅwe kha ḽa Europe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Oxford. Hu na tshaka ngana dza ṋotshi ḽifhasini. Vhorasaintsi vha ri vha khou anganyela uri hu na tshaka dza vhukati ya zwigidi zwa 24 na zwigidi zwa 26. Zwi tshe zwo ralo, vhorasaintsi vha ri hu kha ḓivha na tshaka nnzhi dzi sathu ṱaluswa dzhangoni ḽa Afrika. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Wollongong kha ḽa Australia yo gandiswa kha Journal ya Nature Communications. Arali hu na maṅwe mafhungo ane vha khou tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha nga ri founela kha nomboro ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belron Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belron Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.